Lingi ay mong tupad. Ingna na kay dunggan. Naidunggan imong tupad na. Ingon mas Kristo, pamati kamo kung may dalunggan kamo. Pero sa tinud-anay, dali ra man kitang makadungog. Pero usahay maglisod tag pamati. Dali ra man tang makakita aw dali ra man tang mutan-aw. Pero usahay maglisod tag kakita. Ana. Unsay pasabot ana nga ang atong nadungog, ang atong nakita kutob ra gyud dinhi. Dili makaabot diri kasing-kasing. Ang atong nabati o ang atong nadungog kutob ra gyud dinhi, ato ra gyud nang analyson inighuman wa na. Kani may peligro kayo. Kinahanglan gid unta ang tanan nga moso diri paabuton gyud diri. Nya ang gihisgutan karon mao ang pulong sa Ginoo. Nangandoy ang Ginoo nga ang iyang pulong mugamot og mamunga. Kay naay mga pulong sa Ginoo kuno nga di gyud kagamot. Katong nahog diha sa agianan, di gyud to kagamot. Gituka ra man sa mga langgam. Katusang nahog sa batuon nga yuta, di sad kagamot. Ngano man bato man ang ilawom, mabaw ra mang yuta, malaya ra. Katusang nahog sa kuno sa sampinitan, daghang mga bushes or mga bagon ni gamot, wa sad katubo kay gitamukan man, gikapyutan man sa mga bagon. Kanus aman mo gamot og mamunga ang pulong sa Ginoo. Kon way bato, way langgam, way langgam, wa say mga sampinit. Nya unsa maning mga langgam matud pa ni Kristo ang yawa na. Kana ba ang imong utok o kasing-kasing daghang yawa? Mura man toy mutukob, mura ba kanang bata bitaw nga daghang kay bitok nya imong pakanon, muburot lang, unsa magdaot lang ang naong nya luspad. Sige ta ni kaon anong di man mutambok gibitok na purga ha. Aron manggawas na mga bitok diha. Soris na minaw ha, bitok. Mo sa nang yawa, mag-atang nang yawa nato sa pulong sa Ginoo, inigsud sa pulong sa Ginoo diri, kanon day si yawa. Hilingi ay mong tupad. Naunsa man ang imong utok, naay Ginoo o naay yawa? Kana bang inig-ingon sa pulong sa Ginoo? Higugmaa imong kaaway, nya naday mo sa mo, unsa ka diha? Patay ta. Yawa man na. Sakmiton dayon ba? Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit og slat na mao na ni ron. Kana yawa na. Pasayloan ang imong bana o kanang imong asawa nga nangabit na mag-anad ng paniway dako. Yawa na kanon dayon ba? Nya kana sang batuon ang yawa na gagmay. Murag mga piranha ba? Gagmay. Ini kahog usa una pa nila kanon. Pasabot kana bang yawa nga mohatag nato sa limitasyon. Kana bang maingon ayaw patuyang. Ayaw patuyang og hatag, maalkansi ka. Kana bitang yawa nga murag negosyante kanunay ga huna-huna og ginansya. Daghan man na dinhi manimba, sige kag simba, sige kag donate, pari ra madato ana kansi ka. Alkansi ba? Pero ginansya lang o kanunay gyung naay makuha, anha ta diha. Una mayon ka adto kag asa dapita ron. Milagroso kay itong dapita. Adto ka dito. Ginansya kay na may milagro. Pero ari ka dinhi na papaliton ra kag sla na alkansi ta diha. Adto tang adto. Bati man na diha, simba ta diha, magduka man ta. Ari ta diri simba kay di ta magduka. Ang imo ra gyud ang ginansya. Nya unsa man ang mga klasihas tao? Kanang bang ingon ayaw patuyang, ayaw
Kana bitang inig-ingon sa Ginoo nga mao ni buhata, moingon din bitaw, bitaw. Pero i-push gyud Ginoo nga kumplituhon pagbuhat nga di na sa mahimo kansita na. Pero na nang ingon pasaylua ang imong isig katao. Sa magpasaylo ay gid tayo kay naagod na sa amahan namo nga pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Nya moingon dayon ang Ginoo, dili lang katulo pasaylua o kapito, kung dili kapituan kapito. Moingon sa dayon ka, di na namadaoy. Abusaran na tana, abusaran. Higugmaan ang imong isig katao. Maghigugma ay kita para way gubot. Nya higugma ang imong kaaway. Ayaw patya na patya na. Ana ba? Palit mo slat. Palit tayo kay tabang pa sa simbahan. Palit mo 4-slot challenge. Busar na sana yun. Patuyang sa pariag panghatag ng kuan. Pero nabiyan ipalit na tong 4-slot challenge. Kahibaw mo 4-slot challenge na to karon. Kutob ni sa August 6. Ang atong 4-slot challenge, saman, upat ka SBF dag imong paliton. Kay kung nalipay ka sa akong pagka-parish priest, maupat naman ko katuig sa pagka-parish priest karong August 6, og nalipay ba ka sa akong pagka-parish priest nga ikaw nahimo kang parishioner, either kaning territorial or online parishioner, og nalipay ka nako, palit mo og upat ka slots. Pila man na? 2,000. Sige, lingay mong tupad. Nipalit na ka? Ang yuwa ba mga pilta sa challenge wag ginilingi sige lang di masag ko guol kay na naman sa inipalit no. So ang atong halin sa SBF dag as of yesterday niabot na og 33,460 ka slots. So pakpak jutay na lang kayong nahibilin. Gikan sa 76,000, karon 42,540 na lang. Paspas ra ba ni kahalin kay naara ba say 4-slot challenge. Daghan man sang na-challenge. Ambot niya ba karon animba ba ning uban. Nanatay nadawat nga as of yesterday niabot nag 324 ka 4-slot challenge. So, pakpak. Nangandoy ragyod ko og 1,000. Mabot lang ig 1,000 okay na kaayo. Basin pa di ay og musobra pero may lang naabot og 1,000 kutob karong August 6. Nya pasalamat pud ta nga nindot-nindot na og nag-anam na gyud ka kumpleto ang structural nato nga construction sa atong kumbento. Atong tan-awon kadiyot.
So atong pakpakan atong mga contractors, salamat kayo. Kanibang ang pulong sa Ginoo kun musod na ni sa atong kasing-kasing niya mugamot ang bunga unsa man kaayuhan, kalambuan, kalipay, kalinaw. Pero kung ang pulong gani siyawa, kanang kahadlok nato, kanang kabalaka, kanang kasuko, mao gani na musod ug manggamot sa ato, inigawas ana kaggubot saman, kalaglagan, gubat, pinatyanay, mao na mugawas. Unsa maroy nang gawas sa inyong pamilya? Kalinaw o kagubot? Kinusmuray o pahiyumay? Yaw-yaway o dinayigay? Amot lang ninyo. Muna, tanaw na to ang simbahan. Ang mga apostoles nagpuyo gyud sa pulong sa Ginoo. Matud pa sa atong unang pagbasa, mamunga gyud, muipikto gyud ang akong pulong. Ug niipikto gyud kay gikan sa Jerusalem, gikan niadtong mga 12 lang ka mga tao or 100 ka mga tao nga naminaw sa Ginoo, nya mipagamot sa pulong dire ning spread ni tibok kalibutan. Karon niabot nag-usa ka dako kaayong simbahan nga Katoliko nga duna nay mga 1.3 billion or 1.5 billion ka mga sakop. Gamay ra jud kay gasugod. Ang ato sang simbahan sa Pilipinas nagsugod ra nig usa ka diocese. Manila ang tingin ito diocese sa una. Karon 14 ang daghanang dioceses. Ang ato din sa Cebu, usa ra ni ka diocese ang the whole island of Cebu. Karon naaprubahan na sa CBCP nga himuon natang 3 ka dioceses. Ang naiduha nga mapuno ang diocese nga naa ang iyang sentro sa Karkar para sa south, nya sa norte ang sentro ang Danao. Ang pag-implement lang ana na-approve naman, i-arrange lang nagmaayo, ipahilo na aron maka-operate. So ning gitawag nag sugbuswak, ni buswak ba ning nindot ning daghan. Ang ato sa dinhing parokya gikan sa gamay nga parkingan karon ni dako-dako na, di ba? Simbahan nga gamay karon ni dako-dako na, nya na say kumbinto, padong na sad mahuman. Unsa man na siya? Kalambuan, nalipay ba mo ani o nagool? Nganong naingon ana man na kay nigamot man ang pulong sa Ginoo diha ninyo, unya wa mo managana paghatag siging palit og slat. Nya ako sad isip inyong parish priest, ako sad nang gipagamot ang pulong sa Ginoo, di sad nako gamiton ang akong kahingawa o ang akong kaguol o kanang ka worry sa future nga ako ginang tigumon ang tanang kolekta isuod sa bulsa. Ang pulong sa Ginoo para nako nga pare, poverty, chastity, and obedience. Ug ako nang pagamuton, amo gawas po na nga nindot. Luoy kayo ning uban nato mga kaigsuonan nga nagsigig sunod sa pulong sa tao. Pananglitan, wa kay kwarta, unsay pulong sa tao, pangutang, unsay pulong sa Ginoo, unsa man, aron masulbad ang pagkaway kwarta. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Hay may inyong sundo na na. Ug wa kay kwarta, daghan kag bayronon, posible nga mabira imong motor o di nakakabayad sa imong TV, di nakakabayad sa imong cellphone, sa imong mga gadgets nga gipamalit. Unsa man, mangutang ka para ibayad anang imong mga bayronon o imong ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Hay may solusyon ana. Kung mosunod ka sa pulong sa Ginoo, kadto'y sundang ibaligya ang tanan. Tanawa, di ba mawada yun imong problema, wa na kay motor, kay mo namang gibaligya.
Wa na sa kay TV, wa na sa kay refrigerator, wa na kay cellphone, di wa na kay bayronon. Nga napay sobrang gamay. O di, wa na. Imusan kurinti, gamay na lang sa kayo. O bayronon. Sayo pa kay mong matog. Imong bana di magsigtanaw ng porn. Ang imong mga anak di na magsigigduaan ng cellphone. Di na magsigtanaw ng TV. Magsigi na lang mong rosaryo. No. Ang di man mo maningog. Nagpada na taron sa kalibutan. Ang kalibutan gatudlo nga di na ka mabuhig way cellphone, way TV, way refrigerator, way motor, way sakyanan, way balay. Mao nay gitudlo sa kalibutan nga usa ka pamakak. Kay daghang nangawa na malipay tungod anang balay, daghang nangamatay tungod anang sakyanan, daghang wa nay tug tungod anang cellphone, hangtod na lang hinong nangasakit na lang kay nangamatay na ang ilang immune system. Daghang nangamatay tungod anang pagkaon, na diabetes, na kidney failure, patay. Lingian na imong tupad na kumusta imong kidney, kumusta imong sugar. Nawa di ba galikay na nagkaon, gamay na lang akong kanon. Unsa may gustos Ginoo? Fasting and abstinence. Wa kitang tuman na. Na. Sige, katapusang lingi. Na mamalit na tag 4-slot challenge, ha? Sige na. Di ba? Nindot kayo na. Salamat di sa inyong donate sa kang Father Oni Rosaroso. Natin na dawat additional nga gikas online 20,500 ato pa ning ighatag niya. Nya mo total na ang atong nahatag or na donate 275,828 and 85 centavos atong pakpakan. Nya aron motisok ang pulong sa Ginoo naa sad tay catechesis, chapel catechesis karon kay ting bakasyon man magsugod na ang atong chapel catechesis ugma ang inyong mga anak, mga bata dadas kapilya naa na tay mga volunteer nga catechists dinhis ato matag alauna sa hapon ni adinhi catechesis dinhis parokya ang muda ang ato mga youth dad-an ninyo dinhi inyo mga bata ha haron ang pulong itisok sa ilang mga kasing-kasing pamasin mugamot di ay inigsugod abli sa school year na anay mabawon ang mga bata nga Diyos nung mga pulong Diyos nung kinaiya mga ginikanan challenge ni ninyo dada ang mga bata, kuyugi, ngadto sa kapilya. Ug dinhi sa atong simbahan, alauna sa hapon, matag adlaw, Lunes ngadtos Biyernes. Ang atong chapel catechesis, Lunes ra ngadtos Biyernes. Matag Sabado, hangtod sa August 12, ang mga katekista volunteers, manganhi sa simbahan kay mag-enrichment meeting or seminar. Maunay atong paningkamot. Ako, produkto ko anang summer catechesis. Layo kay ngamong balay, ang akong iyaan may magsigig catechesis namo. Layo kay may sa simbahan. Tingali mga twice a year may makasimba. Pero dito ko nakakitag pulong sa Ginoo sa summer catechesis. Nya karon pari nako. Sige manindog na ta mga buutan.